Kajing jia ka pen kelumar jemut ya ka im lang salang namar ka wei ka kentai. Kabala keno bakla syale klemakor kabala jia ka por mestep chong ka sintho ding kabadai ka arterik mentau bnai agos ha Bengaluru South. Henrik la pau syai tang ha ka skin kong kaba katai ka breu ka pentip ya katai kajing jia syakiplet. Kat kom kajing thu jong ki he sarkar. Kane kentai kabadon kerta kabal life house nam ka kerta kalang up ya kipara marjan jongka banyak dorangkat ban banyai kai menstep hakona na konte hakapor san baje menstep kum ko khubor jo kipulet let hu bakati ke breu ke badai na Rajasthan kalet jet kai step man kesngi hakapor menstep mat kedang up ila jong perlok jongka hakapor bekerja kate jingsya tombor kad bakadang up takaba pong dak sari wai breu bum tip lapau kensan naden balabat ya kana kti akan thei ke bas ngeu baklab rengam kelas dang ban phet naka tau breu lobe ya ka katuk ne metar shoban bat ya ka bat persang ban penbor ya ka lakano bo teu breu lobat ya sentur jangka ulo beteng berkta ya ka hakor kom bomdai bat ulo persang ban penting ya ka kat bakadang perta ban panjingarap dang tau teu breu lo phet no nak te ke jaka ya kan ke jingja baro ka waila ringdor haka CCTV ke badan hajan. Ki he perut kila penpau. Pamarsen yu i ya kene ke jingtip ya kene ke jingja. Kila boden yu te bre bal ujar dakka ijhar. Hadin ke jing ujar. Jok tekel kami hakla sengi ublai.